Kichwa cha leo kinasema nguvu ya toba ya jambo tugiye kwiga ni kuvuga ngo nguvu ya toba ya kweli, nguvu zo kwihana by'ukuri. Basi andiko kuu ni Luka 15. Ijambo rikuru ni Luka 15. Msomaji mzuri angekuwa pale, umusomyi yari kuba yahageze, kwa sababu tunatumia muda vizuri kugira ngo dukoreshe umwanya neza. Haleluya, amen. Na tutaweza kusimama tukisoma hilo andiko, turashobora guhaguruka tugahagarara dusomera ijambo ili tuweze kuheshimu neno la Bwana, kugira ngo dushobore kuba ijambo ry'Imana. Luka 15:11 hadi 24. Luka 15 murongo wa 11 gushika kuri 24. Msomaji wa Kiswahili tusomee haraka. Msomaji wa Kiswahili anasomera yihuse. Kitabu nimwambia babaye, baba nipe sehemu ya mali inayoniangukia. Akawagawia vitu vyake. Hata baada ya siku si nyingi, yule mdogo akakusanya vyote, akasafiri kwenda nchi ya mbali, akatapanya mali zake huko kwa maisha ya uasharati. Alipokuwa amekwisha tumia vyote, njaa kuu iliingia nchi ile, yeye naye akaanza kuhitaji. 15 Akaenda akashikamana na mwenyeji mmoja wa nchi ile, naye alimpeleka shambani kwake kulisha nguruwe. Akawa akitamani kujishibisha kwa maganda waliokula nguruwe, wala hapana mtu aliyempa kitu. Alipozingatia moyoni mwake, alisema, ni watumishi wangapi wa baba yangu wanaokula chakula na kusaza, na mimi hapa ninakufa kwa njaa. Nitaondoka, nitakwenda kwa baba yangu na kumwambia, Baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako. Sistahili kuitwa mwana wako tena. Nifanye kama mmoja wa watumishi wako. Akaondoka akaenda kwa babaye alipokuwa angali mbali. Baba yake alipomwona akamwonea huruma, akaenda mbio akamwangukia shingoni, akambusu sana. Yule mwana akamwambia, Baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako. Sistahili kuitwa mwana wako tena. Amen. Mpigie Bwana Yesu makofi. Amashi mwana watu. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Manishimwe. Bwana Yesu apewe sifa. Maana hakuchowahiro. Haleluya. Amen. Yesu akaendelea kusema. Yesu abandanya kuvuga. Hii ni mfano wa mwana mpotovu. Wari umugani w'umwana w'ichangazi. Haleluya. Amen. Siku moja ndugu wawili, umunsi umwe abavukanyi babiri, mmoja akajitokeza akasema, baba tugawie mali. Umwe arikuramo avuga ngo papa ngo tugaburire imitungo yacu, kama ilivyo kawaida ya watoto, nkuko abana bameze. Hata sisi nakumbuka nyumbani, natwe ndakundiye byibuka muhira, walitugawia ulisi, baratugaburiye vyacu canke baratugaburiye amatongo yacu. Alafu kila mmoja akapewa yake. Umwe wese yarahawe iyiwe, kila mtu afanya vile anavyotaka, kugira ngo umwe wese akore icyo ashaka. Na mimi niliuza pia. Jewe yanje ndagurisha. Lakini ndio ilikuwa fair kuja Kenya. Iyo yariyo itike yanzanye muri Kenya. Inaweza kuwa na wewe uliuza shamba, birashoboka ko nawe woba waragurishije itongo kama wewe mwana mpotovu, nk'umwana w'ichangazi. Mimi shamba langu niliuza. Jewe itongo ryanje narigurishije. Sasa sina kitu ya kuuliza nyumbani. Je, sisi icyo ngomba kubaza muhira. Haleluya. Amen. Maana nilipewa yangu. Je, kuko narahawe yanje na ikakuwa fair, kandi yabaye itike na ikaisha hivyo, kandi yaheze uko nyene. Sijanunua kingine, sindagura n'irindi. Haleluya. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Mwana mpotovu na yeye, umwana w'ichangazi nawe akapewa chake, yahawe ivyiwe, akajendelea mbali, akaja kure, kaenda Marekani, yagiye nimbage uri Amerika, kama vile ulikuja Kenya, nkuko naye waje muri Kenya, akapatana na dada wazuri wa Kenya, yahuye n'abakobwa beza muri Kenya ambao hajawahi kuona, abo atari bwabone, akaenjoy life, achamanza kuryoherwa n'ubuzima, kaponda pesa, amafaranga kwa anasa, ayajatacho yitayeho kwa usherati, mu by'ubusambanyi. Inaweza kuwa hata wewe uliwahi kuenjoy, birashoboka ko nawe washoboye wigeze kubiri muri ibyo, kama wewe mwana mpotovu, muwo mwana w'ichangazi, kaponda mali kweli, yarariye ubutunzi kweli, ujikironi neza, alikula raha vizuri,
lakini baadaye ariko mu nyuma pesa ikaisha, amafaranga aramuherana, kiburi sasa ikashuka, ubwishime cyangwa ubwibone buramanuka. unajua mtu akiwa na pesa, umurazi umuntu yafise amafaranga, kiburi inakuwa juu, abafise ubwibone. lakini unaposota, ariko bamaze gukena, unaanza kukumbuka sasa, uratangura kwibuka. ikafika mahali ashika ahantu akaomba kazi, asaba kazi. ni maandiko mumesoma, ivyo nivyanditswe mwasoma. kazi aliyopewa akazi yahawe ya kulisha nguruwe, karako kugaburira ingurube. afadhali hata angepewa kazi ya kulisha ng'ombe, yari gufuma ahabwa akazi ko kugaburira inka, maana angehisi njaa, kuko niyagira inzara angekamua kidogo, yari kukama amata na akunywe, kandi akanywa. sasa nguruwe angekamua nini? none ingurube yari kwikama iki? Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Unasikia kazi ya wana wapotofu, urumva kazi k'abana b'ibyangazi inaambatana na mhubiri aliyohubiri asubuhi. Ivyo bihura n'umukozi Imana yatubwirije mu gitondo. Mwana upotofu alipokuwa kwao, umwana w'icyangazi akiri wabo, alikuwa anaishi vizuri, yarabayeho neza, lakini siku alitenda dhambi, igihe yakoze icyaha, akatoka kwao, ava iwabo, akaenda huko kwa anasa, aja mu byo konona ubutunzi bwiwe. matokeo yalimpata, ibyago cyangwa ibigeragezo byaramushikiye, akaanza kupitia shida, atangura guca mu bigeragezo. Inaweza kuwa hata wewe leo birashoboka ko nawe uno munsi unapitia shida, ushobora kuba uri kuraca mu bibazo, sababu uliacha kwenu, kubera wahevye iwanyu, ulimsahau baba yako, waribagiye papa wawe, baba yako ambaye ni Mungu wako, papa wawe ariwe Mana yawe, ulimpatia mgongo, wamuhaye umugongo. Leo tunarudi kwa Mungu. Uno munsi turaza kugaruka ku Mana. Kumbuka kichwa cha neno kinasema toba ya nguvu ya toba ya kweli. Ni mwibuke ko umutwe w'ijambo uvuga ngo inguvu z'ukwihana kukuri. Mwana mpotovu, umwana w'icyangazi, alipojua hayo, yaremense kumenya ivyo, akili karudi, ubwenge buramugaruka. Hallelujah. Amen. Moja ya nguvu ya toba, icyambere singuvu zo kwihana. Toba ni kugeuka, sio kujisikia vibaya tu. Ukwihana nuguhindukira, si kwiyumva nabi gusa. Kuna watu wanajisikia vibaya, hari abantu biyumva nabi wanapofanya dhambi, bakoze icyaha, bakaguma bevoroga, nakoshereje, nakoze ikosa ku Mana, nimefanya makosa, nakoze icyaha ku Mana. lakini jioni ikifika, ariko ku mugoroba hageze, anarudia tena, acha asubira muri vya bindi nyene. Je, hiyo ni toba? Mbega uko no kwihana? Uache kutudanganya, mureke kubesha na uache kujidanganya, kandi ureke no kwibeshera. Toba, kwihana sio kujisikia vibaya tu, si kwiyumva nabi gusa. Haleluya. Amen. Toba ya kweli, ukwihana kukuri, sio tu machozi, sukurira, bali ni mabadiliko, ariko nuguhinduka ya moyo na matendo, ariko nuguhinduka ku mutima no mu bikorwa. Haleluya. Amen. Mtu akikwambia nimebadilika, umuntu akubwiye ngo narahindutse, unajua mtumishi, urazi mukunzi w'Imana, kwa nini watu wengi hawaokoki? Kubera ko abantu benshi badakizwa. Wakituangalia sisi, baturavye twebwe, sisi ambao tunasema tulibadilika, twebwe tuvuga ko twakijijwe, eti tulitubu, twebwe tuvuga ngo twarihanye, hawaoni tofauti, ntibabona itandukaniro. Mwambie jirani yako kuwa na tofauti, mubwire uwo mutanye ngo mubwire itandukaniro. Naona leo sitapata ameni nyingi. Bwana Yesu asifiwe. Naona uno musiko nataka kuronka ameni nyinshi. Uliza jirani yako uko na nini na mchungaji. Bazi wo mutanye ngo ufite ikibazo gikina n'umwongere. Ni neno tu napitisha hapa. Ni jambo gusa ndiko narenganisha. Haleluya. Amen. Toba ya kweli, ukwihana kukuri, sio machozi, sukurira, ni kugeuka. Haleluya. Nuguhinduka ndani ya moyo, mu mutima wawe na matendo, no mu ngeso cyane mu bikorwa ukora. Haleluya. Amen. Mwana mpotovu, umwana w'icyangazi, alipojua kwamba amekosea, amaze kumenya ko yakosheje, akasema sasa, aravuga ngo none ni wafanyakazi wangapi wa baba na bakozi bangahe ba papa wanje na wanakula vizuri kandi barya neza. Alifika mahali yarashitse ahantu akatamani kukula maganda ya nguruwe, atangura kurya ivyo kurya bisigajwe n'ingurube. lakini Biblia inasema, ariko Biblia iravuga ngo hakupata hata hiyo maganda ya chakula ya nguruwe. Biblia iravuga ngo ntiyarose n'utwo dusigazwa tw'ivyo kurya by'ingurube. Biblia ikundavuga neza. Bible ya Kirundi inasema vizuri. Ntiyarose n'umunutse. Inasema hakupata hata yule anaweza munuzia. Kahewa akinusa na kaena na mapua. Ushapitia hiyo shida. Uramaze guca mu kibazo nk'ico. Uliza jirani yako, bazobicaranye. Hii shida unapitia? Ivyo bibazo ucamo. Uko shua haujamwacha baba? Uri mukuri kutaramureka Imana.
Leo tunageuka. Ni wangapi wanasema tunageuka? Uno munsi turaza guhindukira. Ni bande bavuga ko tuza guhindukira. Mchungaji alisema vizuri. Mungu yabivuze neza. Mungu aweze kukubariki. Imana nishobora kuguhezagira. Na wewe una dhambi tikitiki. Kandi ufise ibyaha umurengera. Ni ngomba ni lazima uache hiyo dhambi. Ni ngombwa ureke ibyaha. Lakini leo tukisema watu watubu, ariko no munsi tubuza abantu bihane. Hata wajui dhambi ni nini. Abantu ntibazi gucaha ni iki. Nami nikasema naje ntanavuga ngo wacha tujue dhambi ni nini, reka tumenye icyaha ni iki na uovu ni nini, kandi no gukora ikibi ni iki. Biblia hii Kirundi inavuga ngo, Bible ya Kirundi inasema hivi, icyaha hamwe n'ikigabitanyo, dhambi na uovu. Haleluya. Kuna tofauti ya dhambi, hari itandukano y'icyaha na uovu, iniquity. Ni itandukaniro ryo gukora ikibi, ikigabitanyo. Haleluya. Amen. Ubisanzwe Yesu, kusema Yesu yapfira ibintu bibi. Yesu alikufia mambo mawili. Yaje kudukura ku icyaha, alikuja kutondolea dhambi hamwe n'ibigabitanyo, na pia maovu. Haleluya. Amen. Dhambi, icyaha ni tendo au kosa la moja kwa moja. Ni kintu ukora rimwe na rimwe. Haleluya. Amen. Uovu, ibigabitanyo ni tabia ya kudumu ya dhambi. Ni kintu kibandanya cy'icyaha. Kwa mfano ingeso ibandanya mu icyaha. Ubarikiwe sana. Amen. Sasa dhambi, icyaha ni kama kuiba. Icyaha ni nko kwiba. Unaweza kuona vitu za wenyewe hapo, ushobora kubona ibintu by'umuntu ngaho na uchukue ukacibitora. Ama kutukana, cyangwa ugatuka umuntu. Unaweza pita, umuntu ashobora kudengana na unapata umemtusi, ukashusanga wamututse. Haleluya. Amen. So dhambi ni kwenda kinyume na sheria. Icyaha no kugendera inyuma y'itegeko, sheria ambayo ni ya Mungu, itegeko ry'Imana cyangwa icyagezwe cy'Imana. Alafu uovu, ibigabitanyo. Haleluya. Amen. Ni matendo mabaya, ni bikorwa bibi, ni moyo ulioharibika unaozalisha matendo hayo. N'umutima wachafa cyangwa wononekaye ubyara ibyo bintu. Sasa nataka uulize jirani yako, ndagomba ubaze uwo mwicaranye. Unajua, urazi dhambi ni kitu unafanya mara moja. Icyaha ni kintu ukora rimwe, lakini uovu, ariko ibigabitanyo ni dhambi inajirudia kila siku. Ni icyaha kiguma kigaruka buri gihe. Hata sasa hivi kuna watu watatubu. N'ubu turi ngaha hari abantu baza kwihana, lakini jioni, ariko mwijoro wanaruka nayo, baca bagenda nayo, wanapita na hiyo dhambi, baca subira muri cyaha. Sasa nataka kuuliza jirani yako, na gondero ngomba ubaze wo muri kumwe wo mwicaranye, kuna katabia ambako ni rafiki yako, umubaze ngo hariho ingeso ari mugenzi wawe unatembeaga nayo kila siku. Hariho ingeso ari mugenzi wawe utembera nayo buri munsi. Haleluya. Amen. Kuna tabia ya dhambi, hariho ingeso y'icyaha ambayo umeshikilia, wafashe. Unajua, urazi Shetani hawezi kubali utubu. Satani nashobora kwemera ko wihana. Nasikia sauti inakwambia na venye wanajua. Twiri cyari kumari kugira ngo niko baanzi. Wewe ni mtumishi bana. Wewe uziko mukazi w'Imana. Sasa ukitubu, none wihana, si utaibika. Uchumara mara. Hawe si mwimbaji. Wewe ni umuririmbi. Ukisema kuwa ulizini, ni wavuga ko wasambanye, atakuona aje? Baza kukubona gute? Najua kuna sauti na kuongelesha. Ndaza lijwi likorera kuvugisha. Nataka uangalie ndani ya moyo wako. Haleluya. Angalia ndani ya moyo wako. Ndagomurabe indani mu mutima wawe. Kuna tabia ambayo inajirudia kila siku. Hari ingeso yama yisubiriza buri munsi. Hiyo ni uovu. Ubwo nirigabitanyo. Haleluya. Amen. Sasa mumeelewa dhambi tofauti. Tofauti ya dhambi, itandukano ry'icyaha nirigabitanyo. Kama wewe kila siku ni masengenyo, nimba wewe buri munsi ari umunwa ari kuvuga urusaku, ukusekenya watu, jiweke mkutano. Wewe ni wihamagara ubwawe wiyigeho. Kuna watu tabia fulani ilishinda kuacha. Hari abantu ingeso runaka byananiranye kihera. Haleluya. Amen. Na hao wanajifariji, abo baguma bituriza umutima cyane, baguma biremesha wakisema, bavuga ngo wote walitenda dhambi, ngo bose barakoze ibyaha wakapungukiwa na utukufu.
bacango bagabanukirwa n'ukugira neza kw'Imana. Hakuna aliye mtakatifu. Nta mugororotsi ariho. Wacha nikwambie, Reka ndakubwire. watakatifu wapo. Abagororotsi bariho. Ukisoma Zaburi 16, Usomye Zaburi 16 mstari wake wa 3, umurongo waho wa 3, Biblia inatuhakikishia kwamba kuna watakatifu. Biblia iremeza neza ko hari abagororotsi. Lakini wewe mwenye dhambi, Ariko wowe munyavyaha, wewe unayefanya uovu, wewe ukora ibigabitanye, ni wakati ndo huyu umwanya n'uyu wa kubadilika wo guhinduka na ugeuke kandi uhindukire, uache ureke. Haleluya. Haleluya. Uwezi kumpendeza Mungu. Ntushobora kunezereza Imana. Unajua, Urazi, uwezi kuonga Mungu na sadaka. ntushobora guha igiturira Imana n'ishikanwa. Acha Mungu nikupelekee ngiri moja. Reka Imana ndayishira igihumbi. Wacha nikwambie, Reka nakubwire, Mungu hapendezwi na sadaka yako Imana ninezerezwa n'ishikanwa ryawe kuliko moyo wako. wirushije umutima wawe. Badilika kwanza, Banza uhinduke, alafu ndo sadaka ifuate. none uzane iryo shikanwa ryawe. Haleluya. Amen. Amen ziko wapi? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Naomba tuangaliane hivi. Alama ndio liko na Reka turabane uku mundabe. kama neno imekugusa, Nimba ijambo ryagukozeko, utubu. Haleluya. wihane. Kuna watu wameficha Hariho abantu bamaze kunyegeza na wanafikiria kwamba sisi hatujui, baca bibaza ko twe tutabizi, lakini mbingu inakujua. ariko ijuru rirabizi. Kama unaishi kwa dhambi, Nimba ubaye mu vyaha, wakati ni huyu, umwanya n'uyu, na usikize neno la Mungu. kandi wumva ijambo Ni wakati wa kubadilika, umwanya wo guhinduka, ni wakati wa kubadilisha umwanya wo guhindura mawazo yako ivyiyumviro vyawe na akili yako n'ubwenge bwawe. Haleluya. Amen. Kuna watu wanasema mchungaji hanioni. Hariho abantu bavuga ngo umwungere nambona, Ikifika usiku, nishitse mw'ijoro. haleluya. Amen. Hata sasa hivi kuna mtu amepanga Hariho umuntu n'ubu yamaze gupanga jioni ko mw'ijoro wataenda kumalizana na yeye. baza guhezanya n'urya. Hello. Alo. Uovu. Bigabitanye. Amen. Nitatubu tu. Ndinzo kwihana. Ole wako. Nitatubu. Ole wako niko gutunga gatoki sikazi kaho. Haleluya. Amen. Tutatubu. Tuzokwihana mkozi w'Imana. Tutatubu. Unajua? Tuzokwihana urazi. Maandiko inasema Ivyanditse bivuga Yesu alimaliza wote msalabani. Yesu yarayamaze yose ku musaraba. Haleluya. Amen. Yesu alikufa sababu ya hiyo dhambi. Yesu yapfuye kubera ico cyaha. Lakini wewe umeificha. Ariko wewe akinyegeje. Kwa sababu ya kutokujali kwa aibu. Kubera kutitaho kumaramara. Narabinyegeza nkagira ngo biraheze. Nilikuwa nayaficha nikijua ya kwamba yameisha. Birankomereye. Mimi yamekuwa magumu kwangu. Bizo kudunuza. Yatakupanda kwa kichwa. Kama kuna dhambi ambayo, kama kuna kitu kitapeleka watu motoni, Nimba hari ikintu kizotwara abantu mu muriro, ni dhambi za siri, ni vyaha vyo mu kinyegero, mwibanga. mwibanga. Haleluya. Amen. Kuna watu wamefanya maovu sirini, Hariho abantu bakoze ibigari cyangwa ivyaha mwibanga, alafu wanakuja hapa bakaca baza ngaha ainuliwe Bwana Baba, bashigwe hejuru Imana y'Imana zindi. Unatudanganya. Wewe uraduhenda. Hata sio sisi, Ariko si twebwe. unajidanganya. Haleluya. Ubwawe. Tutubu. Haleluya. Twihane Na tugeuke. kandi tuhinduke. Mwana mpotovu alipojua nimekosea, Mwana w'ichangaza amenye kumenya ko alisema sasa wacha niende baba yangu. yavuze ngo reka ngende kwa papa wanje. Nimwambie baba, Reka ndamubwire ngo papa, nimekosa nakosheje mbele zako, mbere yawe, hata mbele za Mungu. mbere y'Imana. Sistahili tena Wowe ngwiriye kuitwa mwanao. kwitwa umwana wawe kandi. Nifanye tu niwe tu mfanya kazi. Mbabarira ufume kandi ugira umukozi. Halo. Ni wangapi leo wanaenda kunyenyekea? Ni bande wagiye guca bugufi. Yesu alisema. Amen. Yesu alisema. Yesu yaravuze. Ni heri mkono ikatike. Ni Jofuma ukuboko gucika Kuliko uende na uingie mbinguni. Ugende mw'ijuru Kuliko kuingia jehanamu na mikono yote na miguu yote na kichwa. hako kwishira mu muriro n'amaboko yose n'umutwe. Watu tuliookoka, Abantu twakijijwe tunapigana vita ya utakatifu. Dugwana intambara y'ukwera. Halo. Watakatifu mupo? Abakijijwe turiho. Mhubiri mmoja akakuja siku moja akauliza. Umuvuga butumwa umwe araza umunsi umwe arava barabaza.
Hivi ukikufa leo, none ubupfuye uno munsi. na mimi nauliza, Nanje ndabajije. ukikufa leo, Upfuye uyu munsi. nani anaona anaweza ingia mbinguni? Pandisha mkono. Nindabona yo kwinjira mu ijuru uduze ukuboko. Wapfuye uyu munsi. Ukifa leo. Ukifa leo, nani anaona anaingia mbinguni? Upfuye uyu munsi. Urabona ko waje mu ijuru. Usijisemeye uongo. Niwibeshere. Hallelujah. Amen. Sasa, hallelujah. Hallelujah. Mbona hata nusu hakuna? Ko mbona atani gice dufise. Basi tutubu. Hallelujah. Rero twihane na tugeuke kandi duhindukire. Tuliacha baba yetu, twaretse umwana yacu, tukaacha sheria za kweli, turanka ibyagezwe by'ukuri. Tulipofika hapa tukalemewa, tumaze gushanga turananirwa, tumeshindwa na safari, twarananiwe n'urugendo. Lakini Biblia inakuita, ariko Biblia irikiragwama. Napenda sasa baba, je ndakunda cyane papa. Baba alipomwona mtoto, haleluya, papa maze kubona umwana, haleluya, amen. Kuna maandiko hapa ningesoma, haleluya. Hariho ibyanditswe nari gusoma ngaha. Wacha nirudi pale. Reka nsubire gato. Haleluya. Amen. Kitu ya kwanza, nguvu ya toba ya kweli. Ikintu cha mbere, inguvu zo kwihana kukuri. Toba ni kugeuka, sio kujisikia vibaya tu. Kwihana nuguhindukira, si kwiyumva nabi gusa. Haleluya. Amen. Toba ya kweli sio machozi. Kwihana kukuri sukurira. Na nimewaambia ni mabadiliko ya moyo na tabia. Nababwiye ko ari uguhinduka k'umutima n'ingeso. Maandiko ni Matendo ya Mitume, ibyanditswe ni byakozwe n'intumwa 3:19. 3:17. Inasema hivi, bivuga ngo basi tubuni basi, nimwihane ili dhambi zenu zifutwe, kugira ngo ibyaha byanyu bikugweho. Haleluya. Amen. Nguvu ya pili, inguvu za kabiri, toba inafungua mlango wa rehema za Mungu. Ukwihana kurafungura umuryango w'imbabazi z'Imana. Haleluya. Amen. Mungu hasubiri kutuadhibu, Imana nirindira kugira ngo iduhane, bali kutubadilisha, kutukaribisha tena kwa upendo. Abarindiriye kugira ngo aduikaze kandi mu rukundo. Haleluya. Amen. Maandiko ni Isaya 1:18. Ibyanditswe ni Yesaya 1:18. Inasema njoo sasa tuojiane. Ivuga ngo nimuze rero tugani. Asema Bwana. Nikavuga Imana. Ijapokuwa dhambi zenu ni nyekundu kama bendera, ngo naho ibyaha byanyu byotukura tugutuku, zitakuwa nyeupe kama theluji. Zizokwera zibe nka sheregi. Halo. Amen. Halo. Kitu ya tatu. Ichaga tatu. Toba inaleta uhusiano mpya na Mungu. Kwihana biratuma ugira ubusabane canke imishikirano misha n'Imana. Mwana mpotevu aliporudi, umwana w'ishangaza amaze kugaruka, babake alimpokea kwa furaha. Papa we yaramwakiye n'umunezero, kwa sababu alitubu kweli, kuko yarihanye neza. Akasema sistahili hata kuitwa mtoto. Aravuga ngo sinkwiye no kwitwa umwana wawe, kandi nifanye tu mfanyakazi, ningira basi umukozi wawe. Haleluya. Amen. Ninaona mtu akitubu leo. Je ndabona umuntu ariko ari hano uyu munsi, naache kabisa. Haleluya. Gose. Baada ya kutubu, nyuma yo kwihana, mtu anaingia katika uhusiano mpya na upendo. Acha yinjira mu migenderanire misha n'urukundo, uaminifu na utii, kandi mu bwizigirwa no gutinya no mu bwizigirwa no kubaha. Haleluya. Amen. Maandiko ni Wakorinto wa pili, Nabikorino ba kabiri, chapter 5:17. Umurongo igice ni 5 ku murongo wa 17. Kama mtu yuko ndani yake Kristo, nimba umuntu ari muri Kristo, amekuwa kiumbe kipya, yachahinduka icyaremwe gisha, ya kale yamepita. Haleluya. Byaheze. Haleluya. Amen. Uhusiano wa zamani wa dhambi, umigenderanire ya kera y'icyaha huwa inakatika, ichibaho. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Anaanza maisha mapya. Tangura ubuzima bushasha. Anza maisha mapya. Tangura ubuzima bushasha no munsi. Wewe ambaye ulisema mbinguni huwezi ingia, wewe wavuze ngo mu ijuru ushobora kwinjira, mchungaji atakaposimama hapa, umwungere aza guhagarara hapa, ama ninaomba umfuate baadaye, canke ndasaba uze kumubona hanyuma. Watu wanasiri abantu bafise amabanga. Wacha tuseme ukweli, Bwana sipeka tuvuge ukuri. Kuna watu wanaweza kuwa wametoa mimba ni wasichana. Hariho abantu umuntu ashobora kubera kuyemo inda ari nk'umukobwa na amenyamanzia, kandi akaca bihora.
na hata waiongea, kandi nazo bivuga. Anasema nitakufa nayo. Chavuga ngo jenzo pfana navyo. Sasa ni haja gani ukufe na dhambi? Mbega ni maziki gupfana n'icyaha? Si utubu uende mbinguni. Ni wo kwihanukaje mwijuru. Haleluya. Amen. Dhambi ziko aina nyingi. Ibyaha biri ubwoko bwinshi. Kuna mtu hata anafanya dhambi ya masturbation. Hariho n'ukora icyaha cyo kwikinisha. Na bado sahihi anafanya. N'ubu aracyabandanya. Si utubu na ugeuke. None ni wo kwihana kandi uhindukire. Kuna mtu bado anadanganya. Hariho umuntu nuba kibesha. Kuna mtu bado anachuki. Hariho umuntu agifise uizankana. Si utubu na ugeuke. None ni wo kwihana kandi uhindukire. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Biblia inatuita kubadilika. Iyi Biblia iduhamagarira guhinduka. Ndugu zangu, tunapobadilika, mjuti zanje duhindutse, hata mkono wa Bwana utakuwa rahisi kututendea makubwa. N'ukuboko kw'Imana kuzoba kukorohera kugira ngo dukorere ibikomeye. Mchungaji atatamkia baraka, Mungu ayareka yaduhezagira, tutabarikiwa, tuzoca duhezagirwa. lakini tukiwa tumebeba dhambi, ariko iyo tugendanye n'ivyaha, hata Mungu anaenda mbali. n'Imana icisha kure yacu. Mtu anapofanya dhambi, umuntu yamaze gukora icyaha, Mungu anasogea mbali, Imana icishimingira kure. Haleluya. Amen. Kuna watu tunasema tunatembea na Mungu, hari abantu tuvuga ngo tugendana n'Imana, lakini kwa sababu ya dhambi zetu, kubera ko ibyaha byacu, Mungu hayuko karibu na sisi. Imana ntiri hafi yacu. Kuna viziwizi, hari ibizibiye. Haleluya. Amen. Hata tunapokuombea maombi, naho tuba dusengera amasengesho, na wewe haujakiri, na utaravyemera. Nimewambia kuwa toba sio machozi. Nababwiye ko kwihana sukurira ama kusikia tu vibaya, kacange ngo kwiyumva nabi, lakini ni kuamua, nuguhitamo kufa na kupona, kufa n'ugukira. Haleluya. Amen. Kumwaga damu, kumena amaraso kwa sababu ya wokovu, kubera ukukizwa. Sema hii dhambi sitafanya tena. Vuga ngo kicyaha sizogikora kandi. Afadhali nife ngunopfuma mfa kuliko nimkosee Mungu wangu. kugira ngo ngwere icyaha Imana. Vile Yusufu alifanya, nkuko Yosefu yabikoze, akakubali akaenda jela, yemeye kuja mu gasho. Haleluya. Amen. Kuliko amkosee Mungu wake, kugira ngo nakorere icyaha. Wako wapi wa Kristo leo? Mbega abatizwa uno munsi bari watasema mimi sitatenda dhambi tena. Abakristo bari he uno munsi bazavuga ngo Yesu zokora icyaha. Hofu ya Mungu, ubwoba bw'Imana umeondoka ndani ya Wakristo. Byaramaze kuba mu mitima y'Abakristo. Watu tena hawana aibu. Abantu kandi ntibagifise ico bita isoni ama siri, canke ibanga, lakini sio yeye ya kuficha, ariko simana yo kubuhisha. Dhambi mtu akiitubu, icyaha iyo umuntu acihanye huwa kinafutwa, kica gikugwaho, lakini hiyo ya kuficha, ariko icyo cyo gufuka ni mtego, n'umutego wishiriyeho. Haleluya. Amen. Basi mtumishi atakuwa pale, umukozi w'Imana ni abangaha, wale ambao wanataka kujisafisha ama kukiri na kutubu, bajya bagomba kuyana canke kuvuga icyaha cyabo. Biblia inasema tukiri dhambi kwa mmoja na mwingine. Biblia yavuga ngo twaturanira ibyaha ku muntu n'ubundi. Haleluya. Amen. Uliza jirani yako, bazo mwicaranye, kuna dhambi ambayo huwezi sema? Hari icyaha udashobora kuvuga. Ulifanya na afika sema tutakufa na wewe. Waragikoza ari kuguma uvuga ngo tuzopfana nacho. Haleluya. Amen. Nitakufa na wewe rafiki yangu. Tuzopfana nawe nshuti yanjye. Haleluya. Amen. Inababaje cyane. Inahuzunisha sana. Ya mwisho nikimalizia, icyanyuma mpeza, mimi hata sitawaweka sana. Jewe sinza kuba ndambira cyane, kwa sababu ujumbe nimepewa, kuko ubutumwa nahawe nimeshaufikisha, namaze kubushitsa. Toba ya kweli ina matunda. Ukwihana kukuri gusinyamwa. Toba ya kweli huonekana kwa matendo mapya. Kandi ukwihana kukuri kubonekana mu migendere canke mu ngeso nshasha. Haleluya. Amen. Mungu abariki mkalimani. Amen. Maneno mapya, mu majambo mashasha. Si tumekufa, twe twarapfuye, ni kubaya, hasa nabi, mateso, ibyago, unaona shida, mbona ibibazo. Tuwe na maneno mapya. Haleluya. Tugire amajambo mashasha. Biblia inasema let the weak say I'm strong.
reka umunyanega vuye ndakomeye. Reka wacha yule mzaifu aseme nina nguvu. Kipofu aseme ninaona. Mumyivu ndabona. Haleluya. Amen. Maskini aseme ni tajiri. Umukena bwe ndatunze. Hizo ndizo lugha mpya. Haleluya. Hizo ndimi shasha. Wewe unapofika katikati ya watu, ushitse hagati mu bantu, wako wanalalamika hali ni mbaya. Baba baravuga ngo hameze nabi. Na wewe unajisahau. Wewe uchacha wibagira. Kwamba umeokoka. Ukacha wibagira ko wakijijwe. Alafu sisi tumeokoka, twe dukijijwe.